Kublai pi baro na kaliang kadudarshan kendra Shillong ipidian subhai pi syaka negatif kubor menta ke janmin. Haswa benginya paj ki kubor ki babnya inya petsuai ki mat bakongsan. Nang tir ki bakot na COVID-19 syaka kendai kendreo point saw lai na ka shispa hakari. Lapli biang yaki skol hajala hadian ke syuti tlang. Jurip ka FKJ GP ya ke jaka Brad Nyut Hamarten, kintu ya ke suakar banbo ya ki korteliat Nyut Hamarten. Batliu Amit Shah ya ke single window clearance system na ke benta banyat syaprang haka rukom ti tauyong. Ki kubor babenya, Kajingdan ki bakot na kakenyang jingpang COVID-19 kalakir siya kakendai pun riu point saulay nakasispa, hadien bapalat kan riu hajar ngut kinong pang kilakot hakini ki arpusaw kenta. Habaken lang kajingdan ki bakot kalakir siya ka shiklor kendai pu ar hajar. Ketenat kakot kakya ko ong bakidangdan sa kumba ar point iwaylay nakasispa ki badang yo ya uniu kenyang jingpang. Hadu menta kila don kumba arlak arpu ar hajar ki badang yo yauniu kenyang jingpang hakkel lengkari. Megalia ki don arpu ngut ki bayo temaya ke jingpang bat arpu saw ngut ki belakot kebelakin tia ke jingdon ki bakot syaka khat lai hajar lai spa lai punyo bat shi spa saw pulai ngut ki belaklat no. Yaki skol lapli biang menta ke sengi hapok kejela hadien arpuway sengi bala ai syuti. Hakabai ki kelas 9 hadut 12 lapli biang hasor bat nongkendong nak benta ban pendep iki jingpuli bat ru ban penkre ya ke eksamen jong ka bot mentau snem. Ki kelas kiniat bet hadu shipau terik uleber bat hadien kata yaki eksamen en penlong naduk khatway hadu arpau terik uleber. Kadbai ki wei pat ki jingpuli nak bentau snem arhaja arpuway arpu ar en penlong naduk ka shiterik uyayong. Kibabu na kikena bat kinong hikay kilapen pawi ka jingso kemen bala play biang iki school wat laki kena kilai kendu iki jing na marki hab ban pendep yaki jingpuli hakapor ka balingkod haswa ban sedang iki eksamen. Hakaway pat kaliang u principal jong ka Shillong Jail Road Boys Higher Secondary School ujiba nandapal ula ong baki kena ki terang ban wanch school ya ka bala play biang. Henry ki hab ban yele bat board iki kendon bala patha daka sarkar bat ru yaki SOP. Enthusiastic to come to school. School has reopened, but we have taken some precaution. We have Monday, Tuesday, and Wednesday for 3 days in a week. We have there is classes for class 6, class 8, class 9, class 11, and class 12. For Thursday and Friday, class 10 and class 7 will be called in. So that they have minimum exposure and we can avoid crowding also. School has opened. I feel very good because we have good teachers. And even if we are home, we get to study, but we can't study like in online classes. We can't get the nice explanation, so we came school. Kaseng Federation of Khasi Jaintia Bat Garo people in Nekasngi kalalet jurip ya ke jaka Brad Nyut Hamarten kabadan hamaulai. Laban penken mau baya ka mat halor ke jing thang Nyut Hamarten nakapor syakapor kalawan ra ke jing sngo benyau jong ki babun balang. Nakadaw baka Martin kadon hajan jong kasurok ba bon kibriu ki juken tho baka Martin kala ban bo jingma ya ka kot ka khia jong ki nong shong shnong ba shong basa hajan. Hadien jong kani ka jinglet jurep ka seng kala kintu ya ka sarkar jela ban bo no daki korpen ko jabo ne ki solid waste management machine ha Martin. Namanta manora yang jiput itu semua kita kamu jiput lang malah kau ikan longian akan ika longba selong macam ni. Nomor ban orang sukri uji tang nak ibri tu municipal nak ibri tu ka korban ni manora yang jiput. Apa ni kami ban penjanai kata kamu ban red ini apa ni longian kami kita kamu nak tangrai kata nak longian. Jadi nanti long ini feel am, kamu kalau lihat ini dengan kaplan itu, dengan kalian keseng itu banjir itu long ini mah.
Menteri Ketenat Korbari Amit Shah ula ong baka coal sector kalong kabahedu hakaliang kajing not senyang limba kajing jing ai Menteri rang badu kari Narendra Modi nakabenta ban penlong ya ke India ka ban kiu hakayok ka court house nam arhajar arpusau. Haba ajing kren hakajing play ya ka single window clearing system nakabenta kajing ti daw yong hapo kari hene kasngi usya ula ong baka jing pinmi ya udaw yong hakari kala kiu shaprang bat ya ka balong la hinriu snem menshwa. Kani ka rukam trekam kan long ka jingerap ban kenti ya ka jing ajing mud Menteri rang badu kari halor ka atma nirbha Bharat. Menteri rang badu kari Narendra Modi ne kasngiu lakin tui ki samla baki dei ban shim yakilat ki kabu ki ba ajing mentoy hakari bat kaperthai. Modi ula ong baka praram kabadai ka Startup India International Summit kalong kabanlong hakakhatsan bat khanriu mentau benai kalong ka weina kalat ban ajing mentoy ulakin tui ki samla banyadan benta hakani ka program. Shikin hun ki riu shampang nakalengkari jong ka WHO kinsayapoi hari China kakat sauterik ukala lingkot ban wad benya halo ketelong jong ka klam na uknyang jingpang coronavirus. Kini kikin hun kinlet sya China kamtam sya Wuhan ya kabala lap ningkong ya uknyang jingpang ha usnam no pra menshim snem kabala kala longkum ka daw jong ka jing yakin at ha Beijing halor ka jingbu jingkali sya pang ka jingsdang jong uni uknyang jingpang ha Wuhan ha kabala pinslam ban ai jingbet yakini kikin hun ki badan shi pongot ki takot riu shampang. Kani ka long ka jing pentim Kajimpit bana badan kam. Dakani ngikwa ban pintip syapi bala penjelan ya kasgi kabakado ban pediang ki application form nakabenta ka kam stringers bat cameraman nakabenta ka regional news unit Doordarshan Kendra Shillong syaka laipo terik ukalalingkot arhajar arpuway. Mentapa inya petsuai ka jinglong jingman ka sunbeneng ha Shillong. Ka jingshit kalong kat 0.8 degree Celsius bat ka jingkriat kalong 1.0 degree Celsius. Ka jingsngam ka hau-hau kalong hinriu pusaw na ka shispa akapor minstep bat prapo na ka shispa akapor janmit. Ka sumineng kam dunlu o ha Shillong bat ki jaka bamarjan. Syuaban pinkut nginya pabiang sa shisin syakimat bakongsan. Nang tiyo kibokot na COVID-19 siya ka kinday punriyo point saulay nakashispa hakari. Lapli biyang yaki school hakajala hadien ka syutit lang. Jurap ka FKJ GP ya ka jaka bread nyot hamarten kentu ya ka swakar banbo ya ki kor teliat nyot hamarten. Batpliu Amit Shah ya ka single window clearance system nakabenta ban yat syaprang hakarukam ti dawyong. Ti parlok atu ngilapoy siya bakot jong katuk kubor jong imenta ka janmil hadu binasyam biang bat pi la syai kasi hakajuk kapor kuplay pi baro. Nice. You're gonna be a family guy now. So are you prepared? I'm nervous.